Una tutondele, yambote, tutondele, sitolongoka ndinga cheto, kikongo, ndinga kongo de totila, kintinu kia kongo de totila. Yapangizeza kwa kena, esida tomokena, elongoka, bingila fioti ya tanga, ya tala tomatala, mena tu vova, mena tu longa un. Un moment, un instant, je vais passer la vidéo. Un moment, tout ça. Vous savez, je répète comme d'habitude, nous allons écrire, vous allez écrire. Hein? Ok. I'm going to share my screen. Allez, temps, je prends tout, hein? C'est prêt, hein? Allons, ok. Allons-y. Kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata mbemba Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina besi kinzasa mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata mbembe mama tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya Luyufula tata Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina besi kinzasa mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya Luyufula tata Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Luyufula tata Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata Yambula ngende Yambula ngende mama Luyufula tata mbembe mama Ok, est-ce que le son n'est pas bon? On veut répéter de nouveau, hein? Répéter, hein? Le son n'est pas bon, hein? Je crois que... On va répéter. Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata mbembe Yambula ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Luyufula tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina besi kinzasa mama Luyufula tata
tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pena kuzongu yaya Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata mbembe Mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pena kuzongu yaya Lufula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pese kinzasa mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pena kuzongu yaya Lufula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata Mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Lufula tata Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama Lufula tata Yambulangende Yambulangende mama Lufula tata mbembe Mama Yambote, vamos kututala una, tiyantikiti longo ka ndinga cheto, ndinga Kongo de totela, kitinu kya Kongo de totela. Ewa pangizeta, oiti nkunga, atomine wa, tusidi vuva sone kene. Tata luambo makiadi, imbidi. Ok. Quem você vai alguma coisa? Quem vai começar? Hein? Bon, j'ai un peu écrit aujourd'hui. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai compris, mais j'ai écrit. Allez-y. Bon. Ils disent toujours la même chose, hein, mais moi j'ai écrit Tata Mbemba, Kinzonzi Mumenga Kena, Baunina Bana Bakala Sima. En tout cas, voilà, wow. Très bien. Et après le refrain, ils disent Luyuvula Tata Mbemba. Est-ce que c'est la première fois que vous écoutez la chanson? Oui, oui. Yeah. C'est la première fois? Non, c'est vrai, mais parce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils articulent bien. Ah, mais c'est la première fois que tu écoutes la chanson. Ouais, La ouais. chanson. Yeah. Oui, oui. Wow, en tout cas, bravo, un coup de chapeau, wow. Alors, lui, c'est Mutandu. Hein, Mutandu, on dit que Batandu, c'est les Bazombo, hein, disons, historiquement, originaire des Bazombo. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, je peux pas prouver ça. Nengwa Gloria, Ninga. Eu entendi algumas palavras, né? Já o que o Assista disse, ele repete menga, e o vula, Tambemba, tata, menga,
né? Tata Mbemba, depois Zambula, Ekenda, né? Yambula, Ekenda, Mama, acho que é isso. Depois repete, mas Tata Menga, Uau. Kinguzi. Muito bom. Ah, bravo en tout cas. Nengwa toma kwatoko. Eu escrevi praticamente quase o que o meu irmão falou, né? O que ele fala? Ele estava a falar Tatanzemba, yeah? Tatambemba. Tatambemba, Yambula, Kenda, Mama, Yivula. Depois quiser que Kizonzi, Moninga, Momenga, Kende, Wamenga, Ok, tá bom. Depois tem esse aqui que diz Bawandi, Kende, Mama, Kozongo, Yaya, Besi. Wow. Je suis vraiment impressionné par ce que tu dis ça. Donc, ton problème, c'est la personne qui chante, hein? C'est pas toi, tu vois? C'est la personne. Surtout, c'est, disons, estou muito impressionado, muito obrigado, Lutambula Makonzo. Ok, vamos continuar. Muito obrigado, merci beaucoup. Avant de passer à la question reading, sorry, excusez-moi, je vais lire. Avant de passer à la lecture, je vais lire bientôt Kinzonzi. Ça veut dire quoi? Entendez, non? Kinzonzi, qu'est-ce que c'est? Parler. Discuter. Mami, Kinzonzi, qu'est-ce que c'est? Kinzonzi é tipo quando vocês vão se reunir para falar, não? Tá bom. Nengwa Makese. As muda. Dinga. Bom, acredito que é uma concertação entre as pessoas. Ok, en tout cas, vous avez bien répondu, hein, c'est correct. Kinzonzi, c'est la définition, disons, selon le vieux, hein, les hommes de lettres, disons, le linguistique, ils disent que, les linguistes, hein, ils disent que Kinzonzi, que c'est une bonne définition formelle. Kinzonzi, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Qu'est-ce que diplomatie? Et éloquência. Pronto. C'est bon. Kinzonzi. Parce que nous, au Congo, on est connu par Kinzonzi. On aime beaucoup la diplomatie. Hein? Bon, je ne vais pas parler d'autres tribus ici, mais Congo, c'est Kinzonzi. On parle. C'est pour cela qu'on fait. Ok, je ne vais pas vous parler. Nous allons faire la montée. Sinon, je m'arrête là. Kinzonzi, c'est la diplomatie. S'il y a un problème entre le mari et la femme, ce n'est pas eux qui vont décider. Ils vont trouver un conseiller, hein, la diplomatie é a vida do Mukongo, é assim que a nossa sociedade funcionou, sociedade tradicional. Ok, eu vou ler algumas palavras aqui em Kikongo e vocês vão tentar traduzir, quer dizer, explicar, né? Je vais lire en Kikongo et vous allez interpréter, donc traduire, hein, expliquer ce que ça veut dire. Je vais faciliter, attends. Kiadi vo umalau momo ndonga kaizolele longo ka mamboteko. Je vais répéter. Kiadi vo mumalau momo
ndonga kaizolele longo ka mambo mamboteko. Mami? Entendeu? Tata que c'est ça? Qui a niveau, donc c'est la tristesse, la peine. Voilà. C'est une peine. Après le milieu, j'ai compris la fin, mais pas le milieu de la phrase. Okay, la fin, ça veut dire quoi? La fin? Je vais répéter, hein. Ouais. Kaizolele longo ka mambo mamboteko. Kaizolele. Donc quand déjà on a qui avant le verbe, c'est donc la négation. Qui c'est négatif déjà. Hein? Kaizolele, donc qui ne veut pas. Qui ne veulent pas, hein. Kaizolele, après c'est quoi déjà? Kaizolele longo ka mambo mambiko, mambo mamboteko. Qui ne veut pas apprendre des bonnes choses. Ah, ouais. Très bien. Mami, interprète, explique ainda. Ndinga, ndinga. Ndinga, ndinga. Nengo makesse. Ah, eu estava a dizer, tipo alguém que não quer ter problema, não é? Ok, não quer aprender. Okay. Alguém que não quer aprender. Muito obrigado. Tá bom, vamos passar. Chegou Papa Kitu. Papa. Attends, je vais partager. Papa Kunzika. Hein? Sengana. Proverbe. Ok, como de hábito, nós temos lido sempre, né? Porque há pessoas, pode ser que haja alguém que está nos assistir pela primeira vez. Nenhuma glória, por favor, tata, respeito, tata, o papá, tata, pode ler, faz favor. Tata Emmanuel Kunzika, Dicionário de Provérbios Kikongo, traduzidos e explicados em português, francês, ok, muito e bom, muito obrigado. Tata Kidusissa. Ceux qui ont des arachides n'ont pas de poils. Ceux qui ont des poils n'ont pas d'arachides. Akwa nguba kangunkatu. Akwa kangu nguba nkatu. Très bien, well done. Muito bom, muito bom. Ok, vamos ao português. Nengoma Kesse. Não está em português ainda. Os que têm amendoins não têm torradeira. Os que têm torradeira não têm amendoins. Aquanguba cangucato. Aquacangu. Oh, muito bom. Nengua toma quatoko. Os que têm amendoim, não é? Não têm torradeiras. Os que têm torradeiras não têm amendoim. Em Kikongo quer dizer Aquanguba, Ngangukato, Aquacato, Ngubakato. Aquacango, Ngubakato. Aquacango, Ngubakato. Tutondele. Jambote. Tout mal qui affecte notre vie doit être éliminé à temps au risque de voir le mal s'empirer. Négligez et vous perdez. Avo Kovola
Taoula, Et Toulou. et Toulouakou, Ibossi. Ibossi, Ivevoka. Oui, tout bon, très bien. Wow. Le premier proverbe, c'était la traduction, hein, mais celui-là, c'est bon, c'est vraiment notre concept. Avokovola taula et tuluaku. Ok, vamos ao português. Nengua. Um momento só. Minha coisa está me incomodando aqui. Ok. Nengua toma guatucu. Todo mal que afeta a nossa vida de ser denado a tempo ao risco de ver o nosso estado piorar. Quem negligencia perde. So, a covola está lá em tua luz ao cubo-se e vovoca. Vevoca. Nengua mageste. Não está no ecrã o provérbio. Oh, mami, não está vendo ecrã? Nem. Então, vamos ver, todo o mal que afeta a nossa vida, né? Não é isso aí? Não consegue ler, não consegue ler, né? Bom, eu posso ler, eu tenho aqui, eu posso ler, não é? Todo o mal que afeta a nossa vida, de ser sanado a tempo, ao risco de ver o nosso estado pior. Quem negligencia perde. Em Kikongo é Avokovola Taula, Entuluaku, Ibossi, Evevoca. Muito obrigado. Merci beaucoup. Wow. I'm very impressed, como diz em inglês. Very impressed. Ok, très bien. Eu se tocar essa pangizeto, tata kitusisa, kunanzo mavimpi, Ingeta, tuna mavimpi, tutondele. Yeyeno, Yetebe tuna mavimpi, tutondele. Nengwa toma watoko, kunanzo mavimpi, Ingeta, tuna mavimpi tutondele. Uau. Tutondele, nengwa makese. Kunanzo mavimpi, Ingeta, tuna mavimpi. Yeyeno, Yetebe tuna mavimpi, tutondele. Très bien, merci beaucoup. Muito bom, muito bom. Agora vamos à nossa frase. Attentive. Vou falar com os vôlei em Kikongo. Preste atenção. Kwikidi kadi lukwikili lwame lwakwikama. Kwikidi kadi lukwikili lwame lwakwikama. C'est dur, hein, papa, qu'est-ce que c'est? Non, là, non, ouais. Nengwa makese, você que anda lá no país. Ando aqui, mas não vai arriscar. Olha aqui, alguém está nos cumprimentar. Hello, Nengwa Mazendele, thank you very much. Kambote. Ela é a Florida. Ela vive na Flórida. É americana. É americana. O que eu estava a dizer? Ok, on va continuer. Kwikidi kadilu kwikilu lwame lwakwikama.
quick não é assim como tipo rápido, não? Ok, não, vou tentar explicar, je vais essayer d'expliquer. Quick dit o verbe quickila. Le verbe c'est quickila. Ok, c'est quickila. Mon quickizi. Mon quickizi. Mon quickizi. Mon quickizi é cristão, né? Crente, não é? Ah, é? Ok, vamos facilitar então. Até ser difícil para você. Ok. Quick di cadile quick lo ame. Lo Os quick ama. cristãos, você sei que é cristão, tipo, os cristãos vão para a igreja, não vão para a igreja, uma coisa assim. Não. Não. Acredito porque a minha crença é forte. Je crois Really? parce que ma croyance est forte. Oh, c'est dur, hein? Quickidi. Quickila, c'est croire, hein? Le quickilou, c'est la croyance, hein? Nem perto disso. Quickilou. Ok, on va. Merci beaucoup. Thank you very much. Well done. A new lesson. Hoje vamos à lição. Como é isso? Deixa eu ver tirar isso aqui. Une minute, s'il vous plaît, un instant. Onde que está? Ok, está aqui. Mas que é você um quickzinho? Ingeta. Ah, eu vou com o quick dico. Viste? Essa coisa está me complicando. Um momento. Está complicando. Eu vou tentar fazer isso por meio. Lá, então. Ok. Ai, ai, ai. Oh, desculpem, a tecnologia aqui está. Tem um problema aqui, mas acho que eu vou esperar daqui a pouco. Ok. Yeah, vamos chegar lá. Je m'excuse, on va y arriver. Attends, ok, ça va maintenant. Et quem tem assistido às aulas? Qual é a lição? Lição 3. Quer dizer, quem tem assistido às aulas dos americanos? No domingo? Pas que je crois que tu es en train de suivre les Américains, non? Parfois, le cours, la leçon du dimanche avec les Américains. Tu suis parfois, fois, non? hier, jour, j'ai commencé. Sometimes I see. I think I saw two. Yeah, ok. Essa é a nossa lição. Essa última lição a última sessão da lição 3. C'est la dernière section de la leçon 3. Alors, prochaine fois, le samedi, je crois qu'on va passer le temps en bavardant en Kikongo pour que ça va? Toi, pensar sábado, vamos passar o tempo, quer dizer, vai ser o dia de conversa. Tá bom? Não vamos aqui. Só você vai falar em Kikongo. Kikongo. Olha, eu estou a falar Kikongo de português. Kikongo. Ingeta, cadia. Tá bom, né, Maguês? Não sei de que, como é que se cadiambuco? Tá bom. Kikongo. Nembwa, toma Guatoko. Can you read for us, please? Pode ler, por favor. Kikongo language course. Malong Makikongo Izombo by Professor Hezakata and the Reverend João Makonde, quoi. Tá bom, ok, it's okay. Thank you. Makonde, quoi. Não é preciso ler isso. Queres ler, não pode ler? The course is designed to teach us to speak rather than to know about Kikongo. There are special teaching drills, no testing,
drilling in the same language laboratory courses. Estamos aqui para aprender Kikongo. Donc, le cours là, c'est pour nous aider à parler Kikongo. Hein? Third plural concord infinitive as noun, elision tone, transfer tone, shift. Attention, attention, muito cuidado, é uma nova lição. Attention, attention. On va voler maintenant, on va s'envoler maintenant, attention. Tenta aqui do Cissa. Nous olé. Bon. Nous olé monamoine. Hey! Non, non, non. Non, c'est bon, pluriel, c'est pluriel. Nous olé mona. Ane. Non, c'est pluriel, hein, c'est bon. Nous olé mono. Nous olé mono wane. Nous olé le mona wane. Nous olé le mona. Ouais. Non, tu as bien dit, ça va. Ingeta. Tuzolele kubamona. Ah, ok. Le kubamona. Tuzole kubamona. Tuzole wane. Ingeta, tuzole kubamona. Hein? Nengwa, toma kwa toko, preste atenção, né? Porque faz muitas aulas. Yeah. Tá vendo? Nu, tu, tá vendo? Nu, tu, tá vendo? Pode ser também L, né? Lu ou nu. Lu zolele, não é? Lu zolele mono. Vamos ler só nu, hein? Essa aqui, L, N, U. Nu zolele o mono. O vane. Oze o wane ou o vane? Nu zolele o mono wane. Wane. Nu zolele o mono wane. Ingeta. Tuzolele kubamona. 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 Nengo makete. Nuzolele umona wame. Ingeta. Tuzolele kubamona. Ok. Aqui, preste atenção ici. Nengo tomakotoko. Esse nós. Esse vocês, tá vendo? Aliás, está aí escrito em português, né? Mas o inglês não especifica, porque o inglês é you, pode ser you muitos, né? Tá vendo? Yeah. You many. Esse é vós. Esse nos olele está a dizer nós, não é? Em termos em português? É isso mesmo. Nu já é vós. Nu. Vós. Aqui tu, nós. Nous olele mono wane. Ingeta, tu olele mono wane. Nous olele mono wane. Ouais, c'est bon. Pardon, papa? Dis ça? Non, j'ai redit nous olele mono wane. C'est ça? Ça va, c'est pas difficile à lire. Hein? Ouais, c'est bon. Então, quando é tu zolele Não, is a you. TU não, está bem? NU. Entendeu a tua pergunta? Qual é a pergunta? Pode repetir, por favor. Quando está a dizer tu zolele, ou só dizer zolele? Zolele eu, tu zolele nós. So isso está a dizer, in terms in inglês, vai ser sempre you, isn't it? Or say you and I. Zolele will be I. Nzolele. Se eu disser nzolele, quer dizer eu, né? Quero. Tu zolele nós. Ah, bom. Você até compris, hein? Nzolele c'est moi. Oui. Nzolele c'est nous. Mais moi, você está perdido, o que se passa? Não estou a prestar atenção. É porque aqui os meus vizinhos já começaram a festa. Ok.
Nous aurons kilo kundieno, hein. Aquí temos duas lições, il y a deux leçons ici, hein. Tu vois, eno, hein. Eno, ame, aku, andi, eto, eno, au. Attention, muito cuidado. Eno, parfois c'est appliqué pour une personne. C'est possessif, hein? Un vieux. Mais ici, c'est pas. Parfois c'est possessif, parfois c'est pronom personnel, hein? Ouais. Ouais. Quand on a un nom, c'est que c'est deuxième personne de pluriel. Quand on a un nom, seconde personne plural. Please, s'il vous plaît. Nuzolele okilwa kundienwe. Ingeta. Tuzolele kubakila. Oui, tout bon, très bien. Oh, il y a une question là. Quelle est la différence? C'est nous. Nous vamos. Quelle est la différence entre Nzolele et Mono? Et Mono. C'est pareil. Nzolele, c'est moi, c'est la première personne. Et Mono, c'est pareil. On peut dire Mono. Manolo. Vamos. Acho que você entendeu. Confirma se entendeu mesmo. Yeah. Nengwa toma kwatoko. So, nuzolele okilwe. Nuzolele okiyele, eve? Deixa-me só ajudar, é difícil, desculpa. Nuzolele okilo akundi, não é? É só lê devagar. Nuzolele okinwa. Okila akundi, não é? Okilo akundi, não é? Ingeta. Tuzolele okuba kubakila. Okubakila. Ngoma kese. Nuzolele okilo kundieno, Ingeta. Nuzolele kubakila. Kubakila. Tu vois maintenant pas que soyez attentif parce qu'on est en train d'évoluer. Tu vois l'évolution, hein? C'est vraiment, ça c'est sérieux, ça c'est un travail très sérieux en termes linguistiques. Tu vois, estamos évoluer bem, porque íamos, mais maintenant il y a une introduction ici, tu vois, ça c'est important. Non. Et ça aussi. Yeah. Vamos avançar, depois vamos voltar para ver se entendemos bem. Cada que dissista. Nuzolelo vingilo wakentwe. Nuzolelo vingilo wakentwe. Très bien. Tuzolele kuba vingila. Nuzolelo vingilo wakentwe. Ingeta, tuzolelo kuba vingila. Très attentif ici. Kuba là, hein, deuxième personne, hein, ça va, donc ça concorde avec ça, tu vois. Kuba, hein. On va revenir pour utiliser la première personne. Nengwa Tomogotoko. Welcome, we miss you, Nengwa Tomogotoko. Yeah, I do miss you guys too. Okay, vamos. Now it's kind of like I'm lost in the translation. It's like, okay, what's this now? Nuzolele Lê devagarinho, não vai para... Nuzolele ovingia. Ovingia. Vingilo akento, Vingila onkento. Ingeta.
tuzolele kuba vingilea. Muito bom. Nengo makese. Nuzolelo vingila o quanqueto, quanqueto. Ingeta tuzolele Très bien. kuba Muito bon. vingila. Je vais revenir encore, je vais répéter encore. Vous voyez l'évolution, papa, qui dit ça. Ici, on a plus le E, hein, comme d'habitude, tu vois, tu vois. Hein? Mais c'est toujours, la question. Hein? J'ai une question. Allez-y. Tu vois, quand tu dis Kuba Vingila, normalement, le bas là, c'est pour troisième personne du pluriel. Ingeta tuzolele kuba vingila. Ici, là, on dit tuzolele ku. Bah, donc, ce pluriel, ça dépend où est-ce qu'on utilise ça, mais en principe, pour le moment, on s'arrête là. On dit seulement le Kuba, donc voilà, Kuba, mais dans ce sens, ici là, c'est pas troisième personne. Donc, deuxième personne. Ok. Un peu, tu vois, le Kikongo, parfois, c'est pas clair. C'est pour cela qu'il faut se baser seulement sur ce qui est clair, hein, tu vois. Hein? Ok. Quand on parle de adjectif et non a, mais c'est vrai, ce qu'on a appris, c'est bon, mais parfois ça change, tu vois, l'application. Ok. Mano, nessa frase em concreto, ou nessa pergunta em concreto, estamos a falar da segunda pessoa do plural, né? Nuzolele, é isso? Sim, está a perguntar. Estamos a falar da segunda pessoa no plural, nuzolele. Exato. Sim. Porque no passado aprendemos ongeye, quer dizer, falamos da segunda pessoa, né? Agora no singular, agora no plural. Nengo toma guatoko. Nuzolele ovingil oko o anqueto. Sorry. Okay, yes. Tu vois l'habitude. Ingeta tuzolele tukuba vingila. Tuzolele kuba vingila. Kuba vingila. Yes. Tada gidusisa. Nuzolelo sadiswa. Nuzolelo sadiswa. Hey! Sadiso. Ok, ça va, tant mieux. Alors, maintenant, on va lire sans faire la contraction de voyelles. Hein? T'as vu, quand on va me laisser faire la contraction de fogage, comme les exactement comme c'est là normalement. Nous allons les au sadisa au wanto. On ne fait pas la contraction de voyelles. T'as entendu ma question? Entendi. Aqui temos E, escondido. Aqui temos A. Vamos ler então coisas vogais. Ok. Vamos nos olhar. Nengua, toma toko. Nos olhele ostadi ovanto. Entendeu o que eu disse? Agora vamos colocar, quer dizer, aqui põe mesmo A, as vogais, A. Aqui vai meter E mesmo. Nos olhele, o sadissa, o anto, ok, c'est l'habitude. Nengo toma toko. So nos olhele o wanto. O sadissa. O stadista. O wanto. O stadista o wanto. Ingeta. Nos olhele Kubastadista. C'est bon, j'ai répété un peu dans ma tête. Bon, tu veux lire encore? Ouais. Allez-y. Nous olelo sadiso wantu, Très bien. Bon,
Ingeta tuzolele kubasadisa. Très bien. Oh, well done. Nengwa makese. Nuzolele usadisa owantu. Muito bom. Ingeta tuzolele kubasadisa. Ah, muito bom. Tá aqui tu estatua. Nuzolelo lambiwan. Hey! Ok, je vais lire pour toi. Nuzolelo lambilo wane. Wane, non? Attention, wane, non? De vos enfants. Nuzolelo lambi wanenwe. Attention, maintenant, on n'a plus de E à la fin. Hein? Waneno. Oui, waneno. Ingeta tuzolele kubalambila. Ok. Nengo toma kwa toko. Lede fagani, point E aqui. Nuzolela, Nuzolele. Point E, nuzolele. Nuzolele. Olambi. Owana. Yeah, eto. Eno. Eno. So nuzolele olambi owana eto. Eno. Eno. Ingeta. Tuzolele kubalambila. Tuzolele kubalambila. Je crois qu'il y a une erreur de frappe ici. Hein? C'est est-ce que aqui até fazer uma coisa. Nuzolambila. Hein? Oaneno. Hein? Desculpa, faz uma coisa. Ah, tu veux avec E ou sans E? Sans. Alors, tu es courageux, alors, allez-y. Nuzolelo sone kenengu dizeno. Ah, très bien, wow. Ingeta tuzolele kubasone kena. Ah, wow, très bien. Nengo toma toko. Tuzolele. Non, aqui. Nuzolele. Osonge. Soneken, hein? Soneken. Ok, vamos meter A aqui E. Nuzolele. Sonekena. Sinakena. Engudi. Zeno. Ingeta. Tuzolele. Kubasomeneka. Soneka. Ah, Soneka. Nengo makese. Nuzolele osoneke engudi. Engudi zeno. Ingeta tuzolele kubasonekena. Bien. Kubasonekena. Allez, papa courageux, hein? Papa, s'il vous plaît. Nuzolelo di koane. Ingeta tuzolele kubadika. Très bien. Nengo toma toko. Nuzolele ondingo. Nuzolelo di koane. Vamos, pode meter E, hein? Nuzolele. Odi koane. Koane, Awan. Ingeta. Owane. Ingeta. Tuzolele kubadika. Kubadika. Ça va, papa, que tu comprends, hein? Oui. Tu vois la structure, hein? Tu vois la grammaire, hein? Ouais. C'est lourd. Moi, j'aime bien quand c'est dur comme ça. Pardon? Moi, j'aime bien quand c'est compliqué. Ouais, ça c'est sérieux, bien sûr, sérieux. Tu vois, ça a pris la docteur Hezo 4 ans, hein? Doctorat, 4 ans. Et puis,
le document, disons, la thèse, hein, la dissertation, 400 pages. Tu vois? C'est pas. Tu connais la lecture, hein? C'est pas l'ordinateur, hein? Ouais, ouais. La machine à écrire, non. La lecture, Ouais, la machine à écrire. C'est grand, ça, c'est grand. Alors, j'allais me on a lu tout ça. Ça va? Ma question. Ah, Nengo Mageste. Dinga. Odi Nuzolele. Odi Odika. Oane. Ingeta Tuzolele Kubadika. Ah, muito bom. Acho que on va répéter ça la prochaine fois. C'est pas facile. Yeah, está complicado aqui. Nuzolele songo ambuta zawantu. Mais vous êtes en train d'évoluer, hein? Vous êtes en quête. Tant progresser bien, on progresse. Comme ça, non, hein? On gagne, maintenant c'est plus on gagne. Hein? On est en train d'évoluer, hein? Alors, Nengo Makese, d'après tentar. Aparece no meu ecrã. Ah, não parece. Tô com tá problema, tá atrasado muito. Está atrasado. Tá atrasado. Não, tô. Nuzolele osonge ombuta zawantu. Ingeta tuzolele kubasonga. Ah, tá daqui do Cissa. Nuzolelo songwa mbuta zawantu. Ingeta tuzolele kubasonga. Ah, voilà. Nengo tomogotoko. Nuzolele osonga ombuta za wantu. Ingeta tuzolele kubasonga. Ok, wow, muito bom. On va répéter ça le samedi prochain parce que c'est très important. C'est bon, c'est très important, on doit comprendre ça bien. Muito bom. Nós chegamos aí, paramos aí. Momento. Muito obrigado. Question, s'il y a une question, pergunta? Non. Ok. Tutondele. Luenda Kiambote. Tutondele. Tutondele. Tutondele Tuflokidi. Colasiama. Colasiama. Fukambote. 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 Salakiambote. Luenda Kiambote. Luenda Kiambote. Tomasala. Luenda Kiambote Tutondele. Luenda Kiambote. Ingeta.